sigibisela amakhanda. Umhlaba ungoka Jehova, izwe nabakhilelo kulo, ngokuba wena usekela phezulu kwemifula, wawumisa phezulu kwezilwandle. Ngubani uyawukhuphukela entabeni kaJehova na? Yiloyo nenhliziyo ehlanzekileyo, ongaphefumulela umphefumulo wakhe emangeni, nongafungi ngenkohliso. Baba, ngingomncinyane phakathi kwalesi sizwe, ngicela Nkosi yami besumoya engcwele uyehla wenza umsebenzi wakho. Uzokhuluma Nkosi yami, makwenzeke intando yakho, ngehlele ezansi kwezinyawo zakho. Egameni kaJesu Kristu waseNazaretha, amen. Amen. Mangicane ngibingelele ubaba uBishop, ngibingelele uMother Bishop, ngibingelele abafundisi bonke, ngibingelele everyone ongaphakathi kwale ndawo ngegama Letta Xaba Tlou, ovele endaweni yasemaphupheni, ekuwumzanyana omncane, oyibandlanyana elinyazekile, kodwa uJehova usaligcinile nosalenzela umusa ngendlela eyisimangaliso. Bantwele entambama yanamhlanje nginesihloko nje futhi izwi alikho lide ngalo ndlela. Isihloko sami sithi nokubusisiwe kuyaphuka. Blessed things can be broken too. Encwadini kaExodus yokuqala ivesi lika 22 ebese uthi Exodus 2 ivesi lika 2 no 3. Uma siyitholile uExodus wokuqala uvesi 22 ngizoyifunda ngesizulu, udadewethu uzongifundela ngolimi aliqonda ngcono, ngoba yonke into umuzoyenza izozwakala kahle kuba ngcono yenze ngolimi lwakini uzokhona ukuyizwa. Exodus 1 verse 22, uFaro wayesebayala abantu bakhe bonke ethi bonke abafana abazalwayo anobaphonsa emfuleni, kepha amantombazane wasindise bonke. Chapter 2 verse 2, ukuzalwa nokukhuliswa kukaMose. Wakhulelwa lo mfazi wazala indodana, esebonile ukuthi yinhle wayithukusa izinyanga ezintathu, engena kuyithukusa wayithathela ibhokisi lebungu, walihuqa ngebutume nangekoltayi, wamfaka umfana kulo, walubeka emhlangeni ngasogwini lomfula. Amen. Itlo ibala ka le dimela sepedi Exodus chapter 1 yona re bone setlhogo se re ba Israele ba tlaishwa nageng ya Egipeta. 22, ke mo khoshi a laetse go setšhaba sa gagwe ka moka a re moshimanyana yo mongwe le yo mongwe wa Moheberu yo a belegwago ge le molatlhele ka nokeng ya Naele, fela banenyana le balese ba phele. Amen. Amen. Chapter 2 re bala 2 and 3. Setlhogo se re matswalo a moshe e balega ka tsela e. Gomme mosadi yo a belega morwa ge a bona leseana le tloga le kgatlhisha a le uta dikgwedi tše 3, mola a sa hlwe a kgona go ka mo uta, a tšea sešegwana sa mahlaka a se botela ka borokhu le moti gore metsi a seke a tsena, a robatša leseana ka sešegwaneng, a le beya ka gare ga lehlakanoka lešing la noka ya Naele. Yona e felela gona moo. Amen. Phakamise uthathwe kunyeni, phakamise uNkulunkulu lodala, uNkulunkulu moya engcwele. Amen. Ngithi ngizokhuluma ngokuthi nokubusisiwe kuyaphuka. Blessed things can be broken too. Sikhuluma lana ngendoda enguMose, kuyinyanga yabantu besifazane. Uma uqala nayo chapter 1 kubo verse 22 21 wehla nayo ukuthi bakhona amaHebherukazi. LamaHebherukazi aphile ezweni likaFaro eGibhithe. Ithi uFaro ukhipha umlayeza uthi kulamaHebherukazi ama-midwives, uthi anothi makuza abesifazane bamaHebheru bezobeletha nibulala abantwana babo babafana, uthi amantombazane niwasindise. Abesifazane bamaHebherukazi uma bebeletha abesifazane bayabelethisa, mabaceda babafihla abantwana babafana. Usekuya ubonakala ukuthi izwe liyanda, isizwe siyakhula samaHebheru. uFaro uyabuya uyababuza abesifazane uthi kubo nenzelani into engayishongo kini, bathi cha
laba abakhosikazi wamaHebherukazi angabafazi abahlakaniphileyo. Just underline the word yokuthi bangabesifazane abahlakaniphileyo. Ithi bafika la kithi babeletha bengakafiki kubabelethisi babo. Okusho ukuthi lamaHebherukazi afihla ifa lezwe labo. So bakhohlisa uFaro uma bethi abamaHebheru bahlakaniphile. Okusho ukuthi bazama ukumguqa ukuthi abakaFaro bayiziwula. Iyaqhubeka indaba ubona uFaro ukuthi ngathi ayilunganga icebo lakhe lokuqala ukhipha umlayezo uthi abesilisa abazozalwa abaphonswe emfuleni. Bese kusho ukuthi umfula bazominza. Bahambe nawo lo mfula life icebo likaNkulunkulu ngoba kuzofa lembewu emele yandisisizwe. Now indaba yami iku chapter 2 ku verse 2. Uyabeletha owesifazane uyayithola ingane ukuthi mayibuka uthi yinhle. Mayibheka ingane yakhe uyithola ayinhle kodwa uyasaba ngayo, uyayithatha lengane mayibuka ithi uyayigcobisa ngekoltayi. Ikoltayi it's something emnyama othina uyigcoba bayigcobisa kumatayera ezindlini mabaka. There's this thing emnyama bayigcobisa kuma planka so that iplanka lingadleki. Into enuka kabi okusho ukuthi nawe uprotecta lo mntwana ezintweni ezingam-attacker ukuthi zingamsondeli. Uyamgcobisa, uyamthatha, ummikisa kulo mfula okuthiwe mabafakwe kuwo. Now umlalisa eceleni komfula. Remember now umntwana uzaliwe kuthiwe mababulawa mabafakwe emfulweni, meaning umfula uyinto yabo yokubabulala. Now ngoba icebo likaJehova lingephikiswe uyamlalisa umntwana, uyamshiya yena. uNkulunkulu enendlela ezinhle ngaye. Iza indodakazi kaFaro ibona umntwana mayimbona iyamhlenga. Iqaba ukuthi manje izomncelisela bani. uNkulunkulu ekhona ebhekile ubheka uMose ngoba kunento ayibekile kuMose. Ubusise uMose engakazi ukuthi ubusisiwe. Kodwa uyambusise ebusisekeni kwabo uma ngithi uyaphuka noma ubusisiwe ukuthi angeke wahamba lula. Uma suzalelwe esimene bekumele ngabe siyambulala kodwa simbulali kunaloku hlengwa umntwana womuntu okuthemele babulawa ngamanzi. Uyamthatha umfunela umuntu ongamncelisa kanti akazi ukuthi umbizela unina. Unina uyalithatha usana uyalincelisa uyalikhulisa. Ekulikhuliseni kwakhe unina baphinde bayambhadala bayamkhokhela. Ekumkhokheleni kwabo unina kaMose uyakhula uMose uphinde kuba nengxabano ngoba ekukhuleni wakhe ubulala omunye wamaGibhithe. Mela baleke ubalekiswa uFaro. Ekubalekisweni kwabo uFaro ebalekiswa uFaro njalo ufika endaweni ethizwe yakwaMidiyani. Ufika khona uyahlala ngasemthonjeni. Mayifika ngasemthonjeni kukhona abantwana benkosi yakwaMidiyani emele abamantombazana njalo mele balethe imbuzi zakayise ukuze zizophuza emthonjeni. So kunendaba kushethe emanzini ngoMose. So ebusisekeni kukaMose uzithola ehambeni kweni emele ngabe yambulala. Kodwa lento emele ngabe yambulala iwenza siza abanye aphinde naye asizakala. uMose uyabuka intombi zakwaMidiyani mazizophuzisa imbuzi zakayise. Kutholakala abafana bayababhulisha labo besifazane bathi mabangaziphuzisi le imbuzi. So laba bajika njalo ebusuku uyise uyamangala ukuthi ingane njalo babuye ebusuku. Ngelinye ilanga mabefika labafana mabethi bayabasusa uyavela uMose uthi badedeleni baphuze. Bayaphuza bakha baphuzisana izilwane zikayise. Babuyele ekhaya eli. Mabafika ekhaya uyababuza ukuthi kwenze njani namhlanje. Bayazi ukuthi khona insizwe siyitholile. Eyisho ithe siyithola ihleli lapha iyasivumela ukuba siphuzise izimbuzi kuqala. Yingakho sivela sibuye ngalesi sikhathi. Manje uNkulunkulu ngizama ukuthi uhamba noMose umfake ezimeni ezinzima, ezimeni ezingambulala. Njengami nawe mhlambe kungenzeka ukuthi uhamba nje kunezimo so uzuyaxakeka ukuthi kanti mina ngiphilelani ngoba lokhu ngazalwa yilokhu ngithelele ejoka lokhu nzima mhlambe lokuhlupheka. Akachaza ukuthi awubusisekanga nobusisiwe uyakhona ukuphuma. Yes.
nokubusisiwe kuyakhona ukuphuka ukuze uzokwazi ukuqonda icebo likaNkulunkulu uzokwazi ukuthi noma ngelinye ilanga sowukwazi ubona omunye umuntu adlula kule nto odlula kuyo ukwazi ukumqinisa ngoba uyazi ngcono leyo nto leyo lolu sizi ophila ngaphakathi kwalo lunesibusiso ngaphakathi sengizovala abangcwele uMose uhlushwa ufaro kanti uNkulunkulu unecebo ngaye uzophinda umthume ezweni likaFaro ukuthi ayokhipha abantwana bakwaIsrayeli kulo lela lizwe emele ngabe liyambulala melungu umholi lapho uhola khona ugijinyiswa ngabantu ozobahola kusasa ngoba balazi icebo likaNkulunkulu bazoloku begijimisa njalo kuyothi la uNkulunkulu esefike khona esethi kuyaphelela uzokuthuma wena ithi yafika uNkulunkulu kuMose wamthuma wathi hamba ukhipha abantwana bami kuleli Gibhithe lela khulele kulo lamhlukumeza kodwa umbuyisela kilo lelo lizwe lelo uma sifunda incwadi kaMatthew 26 verse 26 ekhuluma ngoJesu ithi uJesu wathabatha isinkwa wasibusisa wasiyasihlephula uyasibusisa uqeda uyasihlephula mayeqeda usinikeza abafundi bakhe uthi dlanini nonke nabelane sona the reason nasiphula ukuthi ufuna si multiply so you are broken so that you can multiply lohlupheka lokho kunabantu kunezinto ebele bazithole kuwe kunamandla bele bewazuze kuwe uzokwazi kanjani uma ngabe ungazange uhlukumezeke uzothatha kalula into kaNkulunkulu ngoba ungayiqonda amandla wayo uyasithatha uJesu isinkwa ebengani uthatha isinkwa esiphelela abanikeze sona ngamunye athi sidle kodwa uyaqonda ukuthi kulesinkwa esisodwa umuntu oyedwa mayezodla yedwa ngeke lesesinye isizwe siphile uthi kulesinkwa sihlephulelane kodwa uqale wasibusisa ekuhluphekeni ohamba ngakho ubusisekile kulo sizi ohamba nalo kulama complain ubabizo lokhulume ngabantwana babusisiwe baba kanjalo nawe ubusisiwe kodwa ubusisa kwakho kusahlephula ngoba you have to multiply uzokwazi ukutshela abangcono abanye yoboyo bebahlushwa abantu ababo uma uthi ngimbonile uNkulunkulu kwelami impilo asebenza wathabatha isinkwa wasihlephula ithi kodwa wasibusisa thanda nje lolo lizwi ngaphambi kokuthi asihlephule wasibusisa ngenzeka manje ningabaholi idonsiswana ngani kodwa nikela usizo ayime nje 10 ubusiswe qala so that you can multiply nomunye azothola lolu cezu nomunye azothola lobu bumnandi uNkulunkulu anibusise intambama umbuzo wami usekutheni ngesikhathi wena uphulwa ureact kanjani ngoba ngekho umuntu ozokutshela ukuthi ubehave kanjani kodwa isandla saNkulunkulu sikubusisile sahamba nawe kule journey uhamba ubona ngathi mhlawumbe abantu abafuni ubona ngathi mhlawumbe umsebenzi awutholi nje kunento evimbile icebo laNkulunkulu ubusisiwe kulo ohlupheko ohamba ngakho kulolo sizi ongaphakathi kwalo ubusisiwe so that you can multiply uhambo lwakho malube isifundo uthi uma udlula kube khona umehluko nento yenzeke ebantwini ungayibona ngalowo mzuzu kodwa uJehova umoyeni kwelo uzoyenza into ukuthi wena umultiply abantu mabacothule la kuwe kubhlungu ukuphuka akukho lula akukho mnandi kodwa kulawo ukuhlephuka nokuphuka kukhona ukwanda kulokho uzowenza njani wena ngesikhathi uphuma uzothi ngoba sengiyaphuka mangilahle phansi bonke ngiyekele ngoba musiyafana yikho lento dona ukuthi ngikutshele ekuhluphekeni kwakho ubusisekile blessed things can also be broken
uNkulunkulu angenze ngomusa. Ngizocela ukuthi ngekopelo ka 239 ngaphambi kokuthi sicule uhymn 239 ngizocela ubaba noma ubani angikhulekele abonge umuntu maye. Eni baba ngapha cela ngikhulekele. Baba wethu usemazulwini. Baba siyabonga nemfundiso esinika yona malanga namalanga. Noma thina zonke singeyezwa baba sihawukele. Baba sikusho konke lokhu baba emagameni amathathu egameni kaYise.